Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu, umculi wokholo laphana uJumbo wengane zakwethu kusencome abaculi bamaskandi ukuthi inhle lento abayenzayo ukuthi bahlangane bavakashelane emakhaya. Naye ube khona ke laphana wengane zakwethu ehamba nalela insizwa zikamaskandi. Bekuyena kuphela ke laphana wengane zakwethu umculi wegospel ekade ekhona laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, ngoba uJumbo uhambile wayophawula epageni lakhe wafika wayincoma le nto wengane zakwethu ukuthi mhlambe into ezohlala ihlala iqhubeke leyana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, ucinze subscribe, cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga. Angizange malumntana wakho